Tsali ku Kesiezie hidiatenie, ku Kesiezie hidiatenie. Oh
Jehovah Israel go Mechü Tsali Kechakechü Zhapu Keviyieü Zhapu Zayebu Kijepete Kechü Amen mu Amen. Jesus Christus anu ke nise ke pelemi ko pete ke lucia. Jedo ugo ABCC leshaki se Shalom Bible Seminary Baptist College mu Baptist High hako Ketheru Benedi Shalom Bible Seminary nu Reverend Dr. Iralu Principal mu Dr. Buno Associate Professor unye Shalom Bible Seminary lesaki zanu ogoze nyepu reshutu di unye vorkelila kenise di nyezelia. Jedo Dr. Buno Iralu Associate Professor Shalom Bible Seminary bu nyepu diesedi Kezasetuo. Nyevor ketela uniwe mu okehuzanu kenise di nyezelia. Nyepu bu Japie Nietzsche Siro Niekevor Zedi Thejasenuo Sevor okehunu chikelie okechawe. Jedo Tsalinu oko Thaketuo eli Avinuo Sorhie Tsali Krüta no Petsüsetuo Liezietsu oko Mechü Tsali Kezedi Tsali Kesiezie Hesuru Hotsupie Nipu Tselituo je Putisedi Tsali Krütanye Tsuya.
Kethodie Kephrü enoli Keviyieü Liezietsu Keviyieü enoli Thejasenuo Kesiezie Kesau Kechakechü no Medoselhou Keretsü Dikon ukubu Ketherü putiselido. Chiliko ku kribudi hidiatenye. Chiliko ku kribudi hidiatenye. Jerusalem tsepevike sela Ketshe. Jehovah Tsali Ketshe Tsali tsepie uke penyo fuki keshe vizela. Si Ketshe uni mu Ketshe zivi. Jehovah Jerusalem tsepie shesya. Pue Israel mie ukel hike wako pfeke ngulia. Pue umelu proketako tsepe visya. Di uko razako pasya. Pue temeko presebaya. Pue uko zase uko petekia. U Jehovah ja mu kotor. Pue mhasi puke laje. Jehovah mie uke deke wako pupie shesya. Pue Keretsü kopie gidze juaya. Jehovah Thejasenuo Tsali tsepie pukisheli je. Har pepie uke penyo vetshelie. Kimhu kopie di zesya ke zau. Gidzela diretse ke su. Gidze tukogi na pelhu ke su. Pue na tseko java kasya. Seza nyonyo ruoke bako lari. Pue kier kekuo puniyamo. Mori take vimie lari puniyamo. Jehovah pupria ke zako. Mu puke krie redia ke mogi. Tsetse ke zako punia. Jehovah Tsali hei Jerusalem. Nke penyo Tsali hei Zion. Pue nkarusiko bieke meti ke sela. Pue jabie ngike ba nyonyo tsesya. Pue nunepie nrienu ke bako tsya. Pue tulha ke me mieto pie nke chu tsesya. Pue pudie kapie gizegi sya. Pudie tavi sezo. Pue te kumie mie pekrie kasya. Pue tege pekre ke zabie mige tuisya. Pue mhachu tui prepe yesya. Supunye puke meku modze talida. Pue pudie Ketshe di seko tsepe zesya. Pue putibu rekresya. Jiu zibu kruchuria. Pue pudie pie Jacob pekiese. Pue tsenu ketsiko mu peto kese zo kakese kopie Israel tsese. Pue seye kekrigi hamhe tsemo. Pue peto kese zoko uko buri simo. Nye Jehovah Tsali. Kolosigo tu tekinye kuso surumu tenye. Tu tese kuso gere bengununu gere tenye. Kolosigo tu tekinye kuso sorumu tenye, tute se kuso gere bengununu gere tenye. Butsigi zayu, Krista ginu ge chugilho ngugilie. Nigo Krista jisu libye, ni nipu tsekilim he, boze botsa ludulije. Ni mie gre bunu lelie, di bu ginu retsa shirlie, siro nie betase getatui, gepelenu meti shilie.
mu uke penyofe Thejasenuo tu Thejasenuo. Jiu Krista kagese nuneu bu nyenu dilie. Ni bu mo potse bale gediola ni gipie senu sigeleso. Siro uke penyofe Thejasenuo. Krista diu bu nyenu Mechü Tsali. Hasi petese ni hunyo hotaro mu Bazhakese. Tsali, Kerüsuo Tsali, Tsali Ketshe, mu nyenu uke penyofe Khedi chili diozolie. Sizomone ni dienuri, nyemhatonuri, mu nyemhakehu botseri, ni bu jisu zanu tsedi, uke penyofe upu Thejasenuo diozolie. When you put Jehovah Mozono, then you get you to get a Kechakechü. Hey, Kechakechü Riketo, come on, son, you put Jehovah. And you put Pesje, Diekepu, some heady word in the Shokaba La Nseya. Kidzo Rivera Bieza, Temiaka, Kramelime Kovato, Ujaka, the Tavata Temiaka, Kratude. Deri no neupie kids buhano hasidi Diekepu some hepabagaza hahalat and say away and you boom peje Diekotie nrashutio Thejasenuo di mozunuler no Diekongume jesuche Nipu Japie Mpukavor pete ro fukita Diekopetroper ho presache Nipu Hey, come Zhapu, no Japie, EBCC to sir, here Angami Mebu, platform how Ginu, Nke Hupe, Thekha Nresho, Liezietsu Kajakola, Heko needy Ntea, Nipu, no Heko Ngumeje, Heko Nipu Heko Society, Diekepu, say Yeke Krimikiri, Mpenyu Kule, Liezietsu Kule, Tie EBCC. No Jhapu Utsukasa, Mahasimu Kepelepi Utsukasa, Sedi, Enipu, Nletola, Nzayela, Heko Lesaki, Sepesiekele, Heko Sokosa Var Kradi, Nkekro Chabawe, Baptist High, Baptist College Mu, Shalom Bible Seminary, Nipu, Heko Hakohala, Nse, Non Tokepelepi, Angamimia Krotami Kotsusa. Mahasipie ukotse, nunepie ukotse, harkem hekatse leseki pesilidi, yeko nletope semorokesho, kidze haunum hasiripie, temiet sulemorokesho, diginu kevor hasikose, temiet sulemorokesho, temiet sepe ni se sherdi, nzaputse morokesho, nunahakopie, EBCC Krüta kase, ki depure pun pejeshi. Mie seye ka krimeri makevitse le din sen rubatie yepu soko Kechagiri no jasche yeko Kechagi jasdi institute hakonunu yekobu nagamela vigatsa peseleche pesesaleche mie ka krabum hasile mie ka krabu yepu krprile mo nsile kepele chiu tu pepeledi Soko sedi Zhapu Liezietsu Katakolari Mpejewe, Tiehari Hetono Nipu Gitume, Dr. Sr.CE, Dr. Buno Shiri, Nipu Kelhu Hakolari Mpejewe, Non Tiokapelepia Uchuse, Kasikelepia Uchuse, Ubu sedi Lietzamo Nzayetsu Batokola Mpeje, Mahapunuri Nipu, Ubu Tenutatie. Kemiakowa Hiche, Mahasikaja Topio Tsukasa, Hako Sidi, Temia Tsupe Vikele, Temia Katsipia, Lienus Sakele, Thejasenuo Tsuche, Hey Nipu, Heko, Nropo, Heko Krunyo, Heko Putanoko, Hesedi, Ukopu, He Nagamiaki Zenunu, Heko Donunu, Mienyeker. Budile che vi se che zhougi patio Zhapu tsakatse me Petsüsetuo Petsüsetuo de Heko Prabiza Nipu
Heka masapo hauha heko krunoko ke yutsu di pusmole. Heko hako tsutsile tio mote ni pu non tio institute hakem heka tsokono mosa kem hedi lesaki kakiri Bible Seminary kakiri baga tsoko petenu nropo bu heni pu temi ko krusidi heko bu missionary me nyeker rumusa ke jiri peseliche no heko krusije Ungo Gatsunu Dileka Vihobu Heko Nagaland Vorzeru Nipu Diekepu di Hepenguka Jevokataki Hey Temia Tekroso Rusaka Jiri Zaka Janu Nur Vedi Ujaka Zuzo Shiri Uzaka Zituzo Shiri Dieleka Viho Thejasenuo Sevordi Nagamia Kizuke Fabonul Hukaba Say Yeho Haripeshisa Yeko Putanyoko, Ungo Gatunus Salile, Yeko Bushidi Tier Christian State, Watsabakata, Gi Deburing Keko Ungoshi, and Yapu, no Japie, Makevitsa Yakajamia Pete, Usayemia Pete, Correctus Sache, Yeko Kethodie Lubamo Moshi, and Yapu, Yeko Christian State, what's there? No Yeko, Jorali Peteshiru, Yapu, Tier Temyako. Hey, Kizumeri Pie, no what do no come here, but Ushishimo Tovo Ketsaka Krabate, Nke who how no Shiri, he got a prayer, me and yes, Sekaba, he got a depe new purim Hodun Voriamo, no Hekongum Jesuche, Ropa Pete, Suche, Nzaprakalia Peteco, Closamo Capelano Sepechoper Hosuche, he got it dom Hodun Lergeta. Non Kitepu Dr. Buno said, Hey, Temi Ropa Petepetosje. Dieko Liekelemia Kechakechü Ringulia. Nepu Tiem Mozanuka Vorpe Tebun Dielice. Dieko Renedi Sokotsamo Zelice. Samo Zekabako Rabi, no Soko Seshitiru. And Nepu no Heko Crossache. Zhapu Vocatio, Heko Kehuvocatio Petenu. Nepun Ropo, Heko Zebadi, Heko Tsope Kosamo, Heko Tsope Chopper Hosache, Miepete Krosunu, Kezekenur Hedi, Nazareth Jishuzanu Thejago Chawe. Amen. Kethodie, Ketherü, Kephrü, Zefania Tutepuo. Kusoku, Buno, Keretsü, Bola, Niebudi, Kribudi, Serapengu, Bola, Niebudi, Kribudi, Serapengu, Zefania Tutepuo, Kusoku, Buno, Keretsü. Jehovah die amon new Josia Judanu Dikebatiki Hezekiah new Amaria new Gedaliel new Kushi new Zefania ki Kevor A kunyo mu temie Resetatu, Atirago Resetatu, Jew Zikajanu, Kuri, A Kerzukobu, Upi Mesilitu, A Kizu Jiginu, Temiko, Datewatu, Jehovah Sia. Kikruginu Nukechu Diko Krodi Rashoketsuko Nukechu di Resepie Jehovah Kisha Siro Milkom Ri Sa Reseketsuko
Nyepu u kepenyofu modzunu kemekreta lichi. Kekrilamon Jehovah disozau penyobate. Jehovah reshupu keseliete. Pue puprimiko che kemesaliete. Sorhie a shezapie kichilanu relu kezako pete jiu Ketherü mu mie kemechipie unyepu mieki kechu chekeshe petegi shetuo. Mortar nu keluko krakui Ketshe Kekrilamon litomie pete pekawate rakach fetuya kaja pete biepejawate. Pete uko kiniko pekawatuo jiu ukiko perapie jewatuo uko tuo kiko chilie zori uko sokonu lulielo uko tuo kube pelulie zori uko sokoginu pozu krilielo uko kepuke sekemhedi je Putipie Reverend Dr. Sr. Iralu Principal Tsese Nipubu Leseki Ze Se Kepusa Bununa Se Kepusa Di Puti Sekeli Chilido. Puti ke visebo mulidi Thea Shalom Bible Seminary Sunu Dr. Buno, Siro, Ugo, Hakehanu, Ugo Kehu Haunu, Petsüsetuo, Shalom, no Petsüsetuo. Lady Hunyo, Hegomie, Sebu Vordi, Ukehunu, Kepelemigo Zedi, Ukepanover Soligivi, Putihaungelila, Ukepanov Vegetor, Kehu Potopo, Program Krabaya, CD Mary Torbaya, Deri, Puti Kechakechü. Poti hauri kabi hego tsakashala Kehuri kehu krimigo ripezie gada pushawe Siro Chiazaginu ugo kehu kru sherdi ABCC lashaki sego lari Kechakechü Medoselhou sokosari University ukepanova pezie torbawe ugo Shalom Bible Seminary liro tiche niebodi kretefdi hetafes soruche sedelide Jete October Tata, ki Diekepu tenyu zilideu. Ukebanovoto ugo genum haporibamo, deri poto michiu bie ukronogo, udzerimigo, mu kehugogi nun Kechakechü ugo genum haporibamo getasusunu. Ukebanovoto hogashala, krogashala, Te ugo Diekepu tenye, ungo sedi. Hatogo, Sachü Vorligada, Sogos Ergradi, Ukepanova Thejasenuo. Achido, Ukru, Kechakechü, Habor Krabagaja, Kehugue, Shalom Bible Seminary, Hatogola, Kechakechü Gajala, Miliu Sheri, Uto Ubanu Sheri, Hatogola, Kechakechü Gajala Hego. Khedi hego Mechü Tsali agja Sr. Kralak Saba hego Bazhakese takio Bazhakese deri Bazhakese ba mu Bazhakese nie sedi weekend ministry Mhathogo petaya gari gekri kori sedi Mhathoge kri ke kra petaya deri
tapra gaza lavor gaza sokosne sheri Kephrü gaza sokosri se za sho tomudi unun mejeba yamu kunhebori gari ke sego sheri shobada di Thejasenuo hathonu votsole mogada sigajri chmozolo sala hago ha takio bozo deri ke humego ke pelemigo ununadi ukabanofa hatho korkradi ke krohi seagdala hatho potunu betalia gaza sokos sedi Zhapu tsuzwe. Je Shalom Bible Seminary no hego me Greek ni di serepo enrolled sli di ba je wa 2023-24 session no. Mom hayo bo pusin na gaza su sliro. Shalom Bible Seminary ro ABCC lashiki. Muche enrollment to mohosli ro. Za sets di za kenye Miramide. Za sets di Zhapu, Kresa ugo ABCC zprogo vorlia. Miri vordi ugo leshikinu no. Uke panova die pergelia, training tsegelia, so sa ri morsho tozo. Mu ugo ABCC Keviyieü no training ribie meka kratz leba. Mu sizu zo morsho zo. We mi zeke ridi leshe pergaza susunu. Where me ginunurim hakakrasi leba, me buri ginunurim hakakrasi leba sala so service. Dari habo lesser gatasu ugo lesser gatasu leba ya gatasu liro. Lesser ki liro ugo to pete mezasidi petaba ya gatala. Ugo Shalom Bible Seminary ro secular lessekimo. Sala me kidabo zelivishi zelidi hatopeta gatasu sunumo. Residential lesiki botha mu ukepanofa ke dileto nu leto mego pese ke lesiki sala mika kraseliamo mu zegeli soko sanuro ugo che ugo ABC lesiki haunu ugo to angami mego zo ke ABCC member soko sa zaler ba ke soko seri sedi ugo ke zasenba mu ugo to mezaba ya ke la ugo to krohibe petaba ke la Lashiki Kraba, Musokosonary were preli morshoto. Seje Gemetza gets who's about Horesala, Vorgets ABCC Lashikin Vorgets Petezeri Liamo. Deri Ugoto, Lashiki Hauha, Ugo Kephrü, Kola, Petabagzala, Ugo Hagohari Lady, Vorgato Dikon Sheri, Ugoto program Hagohanu Wordi. Kephrü sali morgasho nun susuri sedi kazashaja. Sashie program BTH program mu pataba sashie MDiv program nu. Track die pataba mu track die hagohali ro youth ministry and family. Sashie pastoral leadership. Sashie biblical studies. Sashie general MDiv program. Program die hagoha pataba. India nu zogaja Khedi science nu Bangalore nu zomogaja se MDiv program haidi track ke krigeta susa patabaya mo sala ugo program sogosari ledi themi ke chebie training rit sali morgosho nu susari sedi kazasaja sashi MTH program mu sedeli di ugo practical theology department su nu ugo hathopetaja 2019 je sedeli di mu Chekatso batch die parli de mu batch die sugosunu ugo ABCC member go mikenyeje vorli mo ke krigoro miramie ko vordi sugosari perleze musala nun haigazu grupo mi bori vorli mo shotozo deri ugo to petaba gzala program pe petaba gzala ugo hagohari lesdi temie ketsebie training tsali mo shon hegatusa Be ukehugi kazasaja. Nipu medoro ugo teche MTH Christian Education Department sunuri patalasan ba sala ugo vorga Dikon sheri keze Kephrü Ketshe gaza sokos chedi ugo matogo petape visavo morsho gaza sokosari sedi kazasaja. Keno ugo video yobo kazato nu peta sudosala CD
program gola zo zwe pu samu da di ke theji di bori pu be u ke hu tsu mo sho to mu sla su pu si di potala chwa doi u ke hu we posedenu no theka zo Shalom Bible Seminary kro hi be bi se vor se sla ke huri theji se he go cho wa Kephrü go visit some so the program how no pargelia how no sheri ugo Shalom Bible Seminary no che board member tsagaba ugo pastor Dr. Ruokuovilie saba mu Kephrü ati che kapra Shalom Bible Seminary ke kro hinu prisa ka kra khasiya se she chero ugo hanu assistant pastor tsuvor ga youth department num hamo hovor ga kaptau ke vidzen mere po service ri khabie Shalom Bible Seminary ke krohidi po kazago ke hu tho tsbie Shalom krohisia mus samhori ke hu siro kro tho ke kri ga ke kra ke krohi vorza sala Sugorsari peteledi thevordi ke huri thezisia siro Shalom Bible Seminary ke hugola batzo uke panova Jesu Christa uke panova no Jesu Christa mo ke hula bagzo ke hu le thomigo pesege dola bagzo musala hego ke chajau Pemudi lavodi ke hugonu Zhapu Ritsumorsho mu kim hedi ke hu topfugo mazali doshi ke tsogos tsolebam moshi ke badi uto ke tsolas morsho to sala hego program tsilidi joba parmu uke huwa pati ha khabi hego tsidi hego che do wordi Zhapu tsgelie unun Diekepu gnyeri pusgelie Pati hau kabhego ketzla ke pusipuri ke hu pejiwe uke banovu jabie ugo petego tsidi tit tsvorgeli kem he vorgo Dikon sheri ugo keze kenu tha kenu ready uke banovu Zhapu tsavu moshwe ke tsu sedi kazashwe shoro che hego video ke ztoyo minute se kem he obo pe ke pikisna ba se she ledil huno po Shalom Bible Seminary no po training tsikelie po chero akesinuro po kia lavodi ke hu member ke kribo ke hu ke kribo no member tsvagda sus silie sala po tie po nidi po ke tsoga stigi tsali tsin ke tsu parli zala hego ni sebamu po busidi video show sie Sr.CE tsudoi. Buno beziwe, ni Bazhakese. Leshiki ke vipo chikedoe. Ha chamor ke shokekra. Ba hushiri ha hai ke chakropo ba moroshoya. Keriu. Ke patami ke vi ba morosho. Keniu, ki vi ba morosho. Seu, da perki library ki vi ba morosho. Diu, li to ke chala ke doje kasha ke jette kasha morshor.
Pingu, uke umhu matshake jigonu, ulito kashamorosho. Tiele shiki nunuro, ke doje ke vi kapie, lito ke vi pesekelie. Sidi sukubu ke hu krohibie, memi kelie. Ke hubu ke penyo fagedim hato tsepe visa kelie, mereya. Tie kashe ke ba hato cheko. Kerüsuo, Bachelor of Theology, BTH, Keviyieü, Master of Divinity, MDiv, Mu Hanu Trex Diepetagete Tsebaya, Youth Ministry and Family, Biblical Studies, Pastoral Theology, General, Mu Seulero, Master of Theology, MTH, Mu Hanu Practical Theology Petagete Tseba. Crush
Lady Lunio, pour ma pro Keviyieü, Zhapu ke Liezietsu Kechse oko Peteri Thejasenuo vor Diekepu no lavori Ketshe Tsali tsipie utsu premier ko Petsüsetuo Kerüsuo timi ko tala ke Shalom peje ni bubu Zhapu ntsukiliu tse tiene hakengu ke tse tibali do Liezietsu ke thagoliro Kesarö ko Tsali Krüta ubu hakengu ke ligola Ketshe Tsali no uko tasudo. Thekha Tsali, Ketshe Tsali. Bazhakese
Che pensi che ti ugo che tu vuoi puti selito. Gesù Krista akela ke liuzano ke nise peteko ke lucia. Jedo eno kotio associate pastor mu kresara kropo sadi chu Diopera Baptist ke hunu Zhapu tsede ke chanu ugo varakrabaje. Uge hu pedetsa pratsa ke vor late vigie ke shije tenye jamais fait sorunye ni puje nu relide po shomeje ke lienu no vor po seketso uge hu po krie mu po meza ke sakola ki krue ke hu Thejasenuo tenusho ke ba ki krula ke chatsa bazoje. Che messaggi ya tsutuo che ba eno ki Krüta viso late vigie mo late crezo shelie viso unino mo eli rukonino zecho je pieja kenye kinhe lo ke ba pogi Christian Revival Church rokabozu no unyeki ya tsutuo je Zhapu mathogola nikobu chabano di se nyepelesia Tefugo kroto dili kivi razeno mihesora teta tezarulie ukoe jamuzenu sededi kepekrovorje jeze lagi diki no vordadio ukola chabanu yawe. Vorkitu nipu zanye World Sunday School Day hadu enoli Sorhie mefo associate pastor nipu dieseke zasadio siro nichuko Zhapu ke kriketse tsasadio hatochie haula jazz Kechakechü no World Sunday School Day la chadio nie kiti kinuri siro Zhaputi hakonuri peteko vor nipu zanu ke pekro mo Thejasenuo prelije di nieko kiesya nipu lieto ke nie parkile la uke penyofa thejeba je unyebu hakia khorli di Dr. Ruokuovilie pastor bu kecha ti seledowe eno ni prezo Keretsü tai donation ke Kephrü eli no letsenyo shokrie hacha lietofa ni pijiri hakia khorli dumo Nous les Sr.CE pour graduate Tsali, c'est Sunday School nous que pas tamé fupo, c'est dit ugo que c'est dit Zhapu tsvaya. Ni preso liro pour ugo former pastor Nisali, nyo new de, mu puri graduate Tsali di, badi ugo puti haunu que c'est Zhapu Tsali que viti mukelie jiu siro unye medokelie la. Unyezekelie, che nise che pesisia. Ni preso liro po October, Zhapu nunu po mato sedebade, siro nule tsunyo liro po November Zhapu ninu pulieto sededu. Kethodie po prelidi Kechakechü. Nye matom hatse ke hupo nuri. Temye lamo ne nipu la
nye matom hatse ke hupuneri temye lamone nyepula chbazo ze lady tenu petese tsuji kenu rebadi abunye puki ke kruchali tume tigi ke ba ke khie ke masanye pu apu Jehova no nke hu semor shu ke ze zofe nunakisa zedi tie ke hiro ke nyebu ke zedi ye tochla ke vi nte premier ko ke hu te premier ko kro tsake te fulali ke vi ke hiro ke nye khapie nke hu ke tsala mpe jewe ke khie ke masanye pu non kino ke vor ke te fu ke pelesedi unye ke lugi tsuchi unye ke lusedi ke shukinu ke ze Zhapu di unye pepi doje ke litui unye bunu nye pu liechaba ke tse rakra lepe sudi unye ke vito kapie lieto cheseli ke vi ke pelemi ko kruseli ke vi cheke te fuseli ke vi no ke krongu ke mejesedi unye ke lugi chesechi nkino ke vor sorhie kapie unye ke lugi tsuchi sidi unye bu no ke vi ka sorhie ke tsutui Zhapu ke tsunu disonye Thejasenuo di Zhapu tsuzoli ke vi no ke krongu ke mejesedi o ke lugi tsuchi ke dieto ke mieto Zhapu ke lukapie unye ke lugi tsuchi unye ke luginu unye matoginu unye ke voginu miebunu Jesu Krista ke vingu miebunu Jesu Krista ke vi pu potse por shuli ke vi ke krongu ke meje kapie unye ke lugi tsusu ke lietsuji unye nyepu unye ke lusedi ye tonu ke kruhitio di ler ke litui tie nyepu unyeri unye lietoke lu sedeliete non to unye yar ke regulie sidi unye ke lubu ke tu ke jetsedi Jesu Krista Zhapu tsbali ke vi no ke kro ke kungu ke meje thaza khasuchi Satan to pi chakha o ke vu o sapekru wali ke vi pette ko nunu unye ya unye reker go ke lietsuji Kenye pu unye ke lula ke teji pienze unye ke lu kapie njenum pele ke sasa ulie tolieche ke sapu chovo ke tu hako kapie njenu mpele sudi Jesu hier hakeli uzana apu Jehovanki hemeje melomu chayawe amen ke peshi ke tse ti ke kriposa hakinu selito uko ke tejeni ni do di ke pouvoir je ke tejeni ni do di uko ke sho ke hukonori ke pusa vokata ke sho ke nyenu punuliro Reverend Vizopa rakho po Kohima Baptist Pastors Fellowship Pulpit Exchange no vordi ke tejeni house zanunu Zapuri tsukelie vokata ke sho du Associate Pastor Kechakechü po Kethodie ke lu ogo Kethodie ni ho pemudi sedi Zhapu tsuse jedo ni pu dise ka sasa ke tu nushiri ka patafshiri Kethodie ke lu Kethodie ni do je ke tsa ho pemudi sedi ka sasa ke tu podo tsuse vorba nze shekem hidi ogo hatoko tslavotu Kethodie ke lu katolesunu ogo bu Kethodie ke lu lunu ke tsa Poti petenu ke Thejasenuo ke penyofe tsutunu ke tse mu ukori tichipunu uke penyofe uko kro ke se ngumeje ke se hatom hatsukunu Zhapie uke tse sorhie tietie ke lunu hatom hatsunu nipu Thejasenuo ke tse nipu Kerüsuo uko ke zedi nipu Zhapu ke tu uko hato chihau herlie mu nzeshe uko ke ze chekilinu uke huri uko pete tezangu ke liye uko nipu Thejasenuo di uko niba uko pete bu hapo sikemet bakenu liro hauliro sekiraka fugete hatomo hauliro ke Thejasenuo ni uko penyofe ke tikevi uko ke lugi nipu Zhapie uko tsukesela uko nipu Thejasenuo mu uko keze ke petse ke pekrodi nipu ke tikevi ko rakra mu uko keze ke pekro bagetu hatopo uko hato hau cheke tsutigi
uke lu chaka sapie uke penyo fetzi li ke tuo matopuo uke penyo fe reshu ke tze matopuo sala uko sala voke tu nuliro uko nzeshetsu ke li tui teotu kusaliro uko mhato jipe ka ba ke husunu mikropobu kesarero ko hichuko tefuko tinduko lietoko ke hukriko haidi ke husunu to lersuto hakropo sesherdi hakiha dusuto telha uko nipu Zhapu uko Ketshe nipu Ketsikevi nipu Thejasenuo uko lapie hakiha tsakapie badi tsunu tsikelie tsuto uko mhatom hatsa hako tsili daliro Sachü ke hu metsubu ukakasakase mu nipu Thejasenuo mi pette vorkelie pettebu hanu to sherdi hanu to paketse mu ugo haki tsipo kapibadi mi huminye nipu Zhapu uketse sedi nipu resho nipu Thejasenuo ketse ukese do sevor ba liro kapie sunu tsili kevi su dozeri tsipibadu sizokemo ugo hanyam hara sevor di pedzperie kapie ke huki kitie ugo Dikon ko jenu sesawali ke vi hatom hatsa sokori kese dojupi ba shigetla nye ke lu chaka sapi u ke penyo fitze nye ke lula ke tejipi u ke penyo fitze nyem hatom hatsla ke tejipi nye pu ke ze me tovor wa khedi ke teje hapro sevor nye pu reshutu ke ze sevor li ro hanyam harago kitienu ugo Dikon ko bu soko mesali ke tu tsipi badu mu hakiha hakekrigo khasele ke vi sokose kesepe badua petebunu ukikru unyinyo pitsen hichu zevordi nipu reshuche ketsa kitie kenu hichu nyome ko buzo sheri nipu ukhe ketsa nipu Thejasenuo ke lu kezedi kereshunu ke pekrole ketula peteri pitsen hichu nyinyo pette zevorche ketsa sedi pesisa Jhusiro ke vor pette hanu sherdi ugo to paketuo uke luche ka sakase munipu Thejasenuo ke luche ke tuo su nyokobu rakra mu nyedoze Jhusiro nyekikru doze ba ke doze ba nu ke sedi ke pusa ugo kise ke husu tsili daliro ugo padi ke ze ke ke krisedi ke pekrotuo ugo Thejasenuo di nipu ugo ke kringu ke mejiko rakra Jhusiro ugo ke niti pe batu tevatie ke badiki tefuko krotou ze ke pero pe medi ke sekeba music concert po ugo ke sesuto utsa premier ko ke hupo shiri nye kreto kretsamie mori nye shizanyumie ke hupuri gilidi ke zevordi tevatie ugo ke zedi ke Tsali nunuri nipu reshulache ke sedi ke za mu ke pusia nipu bu ke vi ke sorose petetse di u ke se do zbadi vordi Zhapu presuche ke sedi ke pusa je Zhapu Tsali po Kesarü kwarkinu renalitua
Dr. Buno, Iralu Associate Professor, Shalom Bible Seminary, Buo, Kepethake Fubuo. Ogo Labuo, Misami Mode, Buo, Bukevito Sedi, Shalom Bible Seminary nu, Lesaka Premium Yago, Betaya, Ari Pujenunu, Lesser Pressure gets a Mibuo. DJ Soru, Pujenunu, Lesser Prayer, Hakakra, Silie. Ukese dozilie. Buo hakipuri lesaka premium mie purigi pokemere pedzwayamo. Kethatshuto zoshiri buo su rakeregoya. Classroom nu chepa keta Dikon nu zoshiri buo pokevito sedi su mezamezisia. Lesaka prenu tachaba gatsam zoshiri puti pujaka krakasadi soko rake regosia. Que lujo relinu que crucemorso que bamizo shiri puti puja kaker krasdi buo sokosiri mezamezisia Shalom Bible Seminary nu buo lese que prenoko jo que vitofe jedo buo vordi nipu diese que zasatu di vor que lila uni recre je puti sedi putsusudo. Kephrü, Yesu Christa, Zasedi, Kepenyofa Kershuki, Kemasahanu, Lerkebapate, Kelusayawe, Putigivi, Putipomakere, Haonu, Aburi Vordi, Kepelemigo Zedinu, Kepenyofa Show Mu, Zhapu Tsali Gevi, Puti Hangu Kelela, Kepenyofa, Bezietor, Ukehuri, Puti, Kagasila, Kehuri, Bezietorwe. Hakekra. Sumor Shabaya Thejasenuo Ketshe Tsigeligoyo Kepenyofato Krokesilazo Shalom Bible Seminary nu Ha Kevi Paria Liro Ukepenyofalazo Ukepenyofa Hego Kroseya Shiro Kepelemigo Hego La Chabaya Gaza Nigo Kechago for Hego Zobaya Gazalazo Gaza Suri Sedi Zhapu Kepenyofa Kedebri Vishi Jido, ngo kezedi, kepukin chayi liro, tezie keze kepenyofa, tezie keze kepenyofa. Temie kelhu jo, mehomu probaya kejamie pugeza. No manodi, tusili kevi kibo ba, teva zutsu erlili kevi nze ba, mun mizgi ketsege kre ba liro. No kidzunu, za kribodonu, za hetenye pengu, mikiri no manide si. Kidzunu mikekra, uki uba uze, kitsike krie, tiemu tie tsiketo, ribamudi lukeba ngo Thejasenuo. Manodi no sugo life's basics. Barley ligibi, zerli ligibi, hatsmu credinu, begbu ligibi, no inkelunu, sigas a baliro, no makinimi bode. No zakribudonu, zahetenie pengu, kiri, hanigode gaza, bu. Sashego pulagaza, hanodi, no presaba, sidinu. Nto, ma kriganu kr, mori, revese. Luki haki medonu voligivi no shigeza ke ko baliro no kidzunu zakribo donu zakir teta ke nitomie norisugo donu pode si ngo tejago perseliro ngori o ke penyafa ke khilanu ngo peteri makinimiwe ngo tu seligivi kibonun body vorpre judori Ketshe kriye selidi vorki hukinu ba. Mi pori hakiha kemeri vorba mo meche. Ngo kidebri rokoshi. Kidebri ukipenyofa ngo krishi. Temie jo puosa. Kebau leke mesili mo. Kebau lepe sulie mo. Dinu. Bagamo mehu. Mi vi mehu geza.
temijo shigaza ngogi to pray deri utti sedinu malle menyodinu akilhunu kedibo baga athie kedibo lanu ani liviga athie kedibo lanu ukipenya tezi liviga perseliro tejago perseliro ngo peteri teja kekra perligivi ngogi ba pregaza lewe sala ngo Ketherü, oke lutsu vegeza temie chigeza mese. Oke penyavan go Khedi no ngobu mike krakiri roko ngobu mike krakiri teja ngudinu bageza ngo sasa lesake. Unum ba moliro Ketherü liagmo ngo siba. Temie uniba moliro mi tejin yamo. Ngo rofike lunu Kimhedi bashi. Rofike lono oke penyavu ke krie su sidino ngo lubaliro disonhe. Poti petenu oke penyavu tejidi lugeza mesewe. Ke krilamonan ngo ke penyavu teji ke z ke penyavu bogezla. Oke penyavu ke vi pokeza pokeko poke kraligenza. Oke penyavu ungo torgezabo ngo krimun ngo mezabaya geza. Ngo lesliro potezie zamu potezie tuzodo sla ngo chudo chiligo kribudi hidie tenienu mehodinu makrobo ke pusa oke penyafa ke jari lepesu salie dinu oke lubunu oke penyafa tezie ke zatie to ke hesa sli ke do susa oke chamu oke merwe chiligo mehoge stigi ponuvodi kribudi hepengu ke zobaya mo sunu pola ke krukri gaza badingulia pola tela toliro chiligo kribudi hidio sorunu chili kribudi hepengu ke zo mo chili kribudi hidio sorunu no kribudi hepengu hago mahog stigi Jehovah Tsali, praise Yahweh musu pucha hallelujah supubasi Jehovah Tsali this hallelujah chiligo kribudi hidio sorunu kribudi hipengu do haunuliro hallelujah supulamu pulagza ngulie chiligo kribudi hidio soru nu miliu kelhunu mi popo geza pokelhunu ukipenya fut semor sho geza davide poto pokelhunu nu take tabie miliu kelhunu ukipenya fut semor sho tezi mor sho geza supu la lerdi kribudi hide tenye ngo chido geze mehogedo haunuliro community geze metche chegaba Temie geze perna chegabanu geze di krodichdi uke penyafa te reshomu potezie geze chegeze mesegeze bugeba ngulie chiligo kribudi hide tenie haunu uke penyafa kimhedi potemigo meza mu meho mu teke mu kreba yashi geze sugoha ngulie verse Buno ngukelie Jehovah Tsali, Ketshe Tsali chibie, ukipenya fuki kese vijala. Sigetu uni mu ketshe zivi si. Hase uni sebadi ngulie. Jehovah ketshe vijala si. Temi kelhu kidzanu, temi kelhu meho kese tigi. Hake vi ke krari ngulie. Derim hake shori. Sama mogeda ngo ngumu sibaya nke lunu hake vi no ngupe tsaba da mo kishi ketshe vijlasi uke lunu hake vi bagza mum hake vibu krasali gedo uke penyafa tsegeda siginu nguliki vi siro ketshe unisi Temie ke lunu ke ni tsase ke ba ke kreme ku ke bala ke kreme ku mimi da je ke zla temie ke lunu ke ni
za segeba ngo ngubaya sibaya Ketshe uni si o ke penya fa ketshe ke lu o ke penya fa ke teje ke lu no lu baliro uni ba ga zeme semu uni ba ya ga za si ketshe zivi si temi ke lu me hola ke sitigi temi ke lu jo ke zivi ngo petsa se ke za ti bonu ba ma ke je sho te vie zivi ke mo onu me ke mo shi ke za ke kra ngo ngubaya Ketshe zivi si o ke penya fa tse ke za o ke penya fa teje ke za ke lu nu lu baliro temi ke luri zivi ba ke za me se ke za verse ke ri ha nu zo shiri Jehovah tse ke li gnu o ke lu vi li ke vi o ke lu uni li ke vi o ke lu zivi li ke vi ha ke kra badi ngulie Jehovah teje zoe Jehovah vi gazala chili go haunu kaza se tsavi ke bangulie Kerüsuo liro verse ponu kedi soru kenio liro teninu kedi kerapo museo liro kerkeninu kedi mephe gato za se tsavi ke zavi ke bangulie mu Kerüsuo no verse ponu Jehovah tselije sidi sede la keri verse teninu Jehovah Thejasenuo Tsali tsebie po kislije si po tseje si la keri verse kerkeninu Jehovah tselije si la ker telanori verse mephe telatonu ni Jehovah tselije si pabo pusa sidinu temibunu kroditsri ke zedinu lugebasunu Jehovah ke zedinu Jehovah tsemor gesho Jehovah teji morgesho pula mo pula kergeza ngulie Kerito verse ponu kedi sorunu kedi kepenya fa teji morshoga kedi kepenya fa tsezga kepenya fa ko tsizo ke ko pete pujinu ba musmhogiri bonus nujie nigzela Kizino temi me hogesitigi kodaliro nidaliro kemi kodaya ujo shodaya kerzadaya mi pesedaya ngo ke penyefuwe kimhega kotsi mu smhogi bonus nujie nigzela si Jehovah Jerusalem tse pisyesia boy Israel mi ukil higawago fukingulia chiligo tugesuwe Israel mi tichi hidie vodi katsanu kemengadi diogeza kemejedi diogeza u exile tisuha pulagasa ngulie Jerusalem sa Israel mego na diugada ngo siba Israel mego ke dagelie o ke penya fa temie ke ngo ke tolese ke we unu sipe biselia chitigi bo Israel nu ke vasega ba the hurt ke ba this son here me shedinu ke manga tenusho ke zeke sedi ngobie unnun mo mapuri tsili shogeza zeke segba ngo siba o ke penya fa sitzenu Israel me ke dabie potopotemi tsigeza o go bunu pokevi silie o go bunu posipe vilie poke jasilie sidinu po Zhapu me tsigedola o go ke dalie Israel meri o go zenu me hogo votigi ngo ke tolese ke we unuri prelie mu vori chigatso chitiu nu shiri ngo ngubaya o ke penya fa ke Krüta ha lese ke mola o ke penya fa o ke Krüta ha Medoselhou ke mola sugo ha lepe suse ke mola diese nu thale modi o ke penya fa ni mo tsala mu tsala o ke penya fa me lubi tsala gaza tsvor gaza ngo Israel mi zesiba there o ke penya fa Israel mi krie mu potemie hago ha ngume jidinu ugo kawamo ugo to poniga mo tsawazo shiri ugo
ugo ke shogo ugo pumago vabi ugo zladinu ugo ngume jila se ke za ngulie ke reverse se no ngulie po umelu pro getago sepe visaya di ugo razago pasya si Israel mi go ze ledinu Davide how tusmo kishi di che hidiasa zmode di che hidiasa putika chade sedonu umelu progeza tize ke sepin he homie unyonyo ke shike zri ngun he homie ukronyo ke shike ztsegadari ngun he homie uki krunu ke re ze ke sege zri ngun he uke penyofe segonu uko kawamo uko buno ke meji ke manga ke tiri ze ke setuzo deri segonu pue umelu progatago tsepe visa ugo zela vordinu pragasa ugo buno lura la ligivi ugo nila ligivi tetsa susa kapi ugo tsegasa ngo ngulie Ununu mori, tenunu mori, umuogi, raza, vagaza, shigaza, zeke senhie. Uke penafe urazago, pasa si. Mo chiligo ho pregikenu, po siswade, siditsi wade simo. Deri po sisya, mu po sisya, prabaya, si, present tense. Po tiza tsegasa. Su tiri tsuzo uke penafe po nature po jo segim he tsibie Israel mie zige su po tiri po temigo ngume jiri sugo ha zele mu sugo ha krabaya gaza tiga tsori uke penafe nusuje vori temie bauri po temigo zogeba susa ngulie po temgo persebaya si po ugo zase ugo petekia si ngo temze pregazamie homie bari mokishi mike kran ngo temze promolivi deri pakesimie lesu tuge segundo no ngo pake kra siligevi ngo baya temve shigazatigi teva timesagaba tigi ngo she time hosli ro ngo temngu ya pake shimi pugeza hi how uke penafa kabi utsige sem hi how sedinu time tsige ba poza me hosli ro temma nyekini di kripengu mese nguli vi ke zunu basi deri temma ki demo bayaga geza su hakatsula ke stigi kizunu Thejasenuo balu shiadiengo. Thejasenuo kidebo bashi Thejasenuo jiyobo send balu jiyobo baliro temma su deniker tigi bagaza pu ngo nyeki hauri temma bogaza pu mu temma nyeki hauha ngo tisonhie ngubaya gaza nyeki hauha kiri temma ke krigoe jago mu gogosi legasitigi leligenzo niki san gola ko thore deri nikin go nguba ga niki hauha temma ke krigo kiri tsashi ki debori ungoshi John Glenn sigaza astronaut po American astronaut hauha po vasse kizu space nunu kizu planet earth suha rhuiwade si poti chinye bodi Kephrü hesro kenye 1962 ki po tigi space gi kodinu pom habo pugesa po diesusa hakianu hamme hosdi oke penafa bamo geza puligenzele si ngo mikekra nasanu vodinu tigi kolomeche space gi kolomeche deri mi voa ketami la vodinu oke penafa bo batuzo ho geza se Zhapu tsala geza ngo go die silia oke penafa temma million geza prokekra geza bagaza sogoha sibaya si sogoha nima zabaya po sogoha zari kabebaya si
u ke penyo fe u ngo thor ge za ke penyo fe bo u Jehovah ja mu ko thor pom hasi po ke laj ki junun go hasi seledan he ba ya let's per selega dala u degree cross selega dala hasi sedan he si ba ya there u ke penyo fe hasi we ngom hasi sa po kegi mengator before que me zageli famo o que pena fam hasiwe ki debri jamu rekreshi o que pena fam hasi tsigaza ko torgaza hauha po zepu gaza Jehovah me usanna ga mogo me uke deya ka jago si me usanna ga mogo pishyesya po ekel hieto go pie ki tsuwaya si ki holiro ke komie vie ke nimie vie ke komie vie shigaza ledinu mi ke kra uya zgeza kim hiri lubaya there ke penefa die ngo ke penefa zepu geza ki kim hega Jehovah mi uke dea gazago mi usanna ya go mogo bishyesya si sugo zelebaya posugola pununbaya posugo ngume jebaya posugo krebaya o ke penefe ki debri ungo geza ke penefe boshi o ke penefe teji morshome uwe po kotor po jator hasitor sizori po nusunu je lavorinu ke zmie o melu prodo ya ke zamie Zaf tu fedinu shilil hotu ya ke zamie mi usanna modi tu ya ke zamie smi ke tsori po ke krie votso ba ya ke za sla ngo ke penyo fe hauha Thejasenuo o ke penyo fe hauha rashoze la keri verse 10 nu kiri keroponu ngukelie ko tsigeza ke penyo fe hauha Kethodie punia si Kethodie ha ketho sidinu basi keto keko suha peledinu huya ke jamie o ke lu authentic o ke penyo fe sidinu podo vamodinu o ke penyo fe gi rzfdi huya ke jamie po smie punia si Jehovah Thejasenuo Tsali chbie pukisli che harp bebie o ke penyo fe tseli kim hugo pie ti zesya ke zau ki zla tir tsegesu ki zutu gogi hapel hugesu puen hatsugo java kasya Shalom ro ke ba lari si ke Thejasenuo ni da ke ze si ke se unitor ngo vordi ngo ra hatsate hapel hu ke se ze te parli dinu da zlia ke za sugo ha pi u va tsli ke vi ngo lie ti ziego ba ke za ki debri unumushi tietzigiri ngo chido temie Papel husigo geda ngo ngubaya gari porhike krikri geza tietza baya gomo chivordi nungo ran nunushiri ngo lego nu pelhuli gebi ngo kikem hugo nunushiri pelhuli di riechli gebi chatsli gebi ngo shigaza gan hagakra vordi ngo pelhuba geda seba geda ngo ngubaya oke penefet tipersaya si Hanodinu ke penefe tibur moda zo sheliro kida dishi. O ke penefe tibu potipe tenur bada dinu ti soti kasumoda daro kida dushi. Deri ngo sugono ngo ke ko bagamo sunu. O ke penefe kizu timu kizu seke balanu potit tugi. O ke penefe tiper saya. O ke penefe potit tugi tibu solaliri. Liye hatogo tsalalia. Oke penefe ngo lebaya ke mogonu shiri ngo li lebaya ke za ngo letso seya ke mogonu shiri ngo mezabaya ke za
ki debri ungomu potezie zisi uke penyofe kunyon hatsugori vatsbaya gaza kunyo umhibe ngubaya gaza mu umhibe ngutsoya gamo koshiri pera kunyo rodi prodoya gaza sugoshiri gutso vatsbaya gaza ki debri uke penyofe ungo gaza ke penyofe boshi perla ke kirnu pue gura kir ke ko puniamo ta ke vimiri si la vodi tiedza Israel mie ze legasitigi te hertslamu tslagza Israel mie promised land sunu prakesa ke lusunu pubi utzgesa tetsasunu voligazum hodzari te hertsavor sunu vogeli shiri ngo pulaka suzo tenye nuri ngulia seye ugo kiri ko segaza body zeke segadula uke penofe ugo tarhogeza jo nego bunu prabikaza tetsunu promised land sunu nego bulledo deri sunu me fidze momitunu ze krugeze tetsunu make vir bilho seye nego kiri ja ujo shose uke penyo fasigamo seye shigaza donu nego ledi bado si mungo ketolese ke weunu progavogi Israel mego der hertslalaga seye ke krugeza seye ke jari ke tsiri zedinu der hertssegaza ngo tezeke krabadi perlia uke penyo fa ke diwo pubaga pue gura kir ke ko puniamo si ta ke vimie se me pergazamie me chagazamie der hermie vimie mi modzavodi hakajatslia gazamie Seminary punimo si sugo po favorite mogeda ngo lelie sidi Jehovah kigaza temi kigem higaza krobo puniaga di siliro verse kero punu Jehovah po priya ka zago mu po ke krie redia ka mogi tsese ka zago punia si o ke peno fe temie me hobadinu uto ke konunu hudo uto hasinunu hudo uto usri mu uto u ke me persedinu hudo ya ka za suko kiri po krepri dinu po ke krie redia ke mo su pelemu su penudinu su peledi huya ke jamie punia si kizu mahosuliro survival of the fittest ko mecha ke jamie smart ke jamie ya ke kimhe might is strength ke ko jenu badaliro ma ke hubori tsli ke vi ki juro sidi leya deri uke pena fodiewe sidi pumo uke pena fodiewe Thejasenuo tomiesa uke pena fo gi rezuf ke limie uke pena fo ke vi sidi nu uke pena fo Kephrü bie umelunu bali dinu uke lunu uke pena fo ru mu uke pena fo la menyodi uke lu segesmie uke pena fe temi sigezmie puni si ngo lavodi chiligo ponusheri perlia Thejasenuo temiu Zhapu geza pue potitugi posivsya kaza zikini kerkenu sekesa sibubo mheledo mu ponri ruidalho siro pue sekesa ke kroledo si temi hauha Thejasenuo kedibola kikim hedi po Thejasenuo ga verse kenie chiligo po verse kenie nungu gelie po keniwe Jehovah jo rebi giba si mu pue tiziti so ponuse po jo medoya si poti betenu Jehovah jo pucha uke penyefe die
Medo musu sedinu menyodi luya ke jawe teja vetuyazo. Uke penafe temisu ngupuni. Uke penafe jabie temie shigazamie. 只是呀，木只啥事呀？个啥我哩，我给朋友说，老外，不看门儿个里面，不给看儿这个么个给吃吧个里面，是不你是，给真的我给路，他们给路没好个是这个，不地不电路，我你么我女儿的白呀么，不地不电路。 Tsim Khedi lubaya mo gaja ngo sipevi semba ngo lavodi isayanu kedibo perliaga unu ki hukero tsigedagi ma ke reze ke sege ztigi tenu ke sho zge ztigi mori mi upese mi upes usanamo mori usaprmo mori ki zhanu uya ke zmi tsige ztigi ngo uke penyo fe kremer gaja suha 这里人谁的呀？我到马北比，我到这个奴子，这个奴子，我个奴我，这个奴这，其他个就人个个这个没的呀。但是我个不能分地奴，我那里个这宿舍，我个不能分啦，非巴个里，我奴日的奴，我个不能分克梅尔巴个里面，他家分是，伊啥呀？黑地，没法他分奴，porque que我个里。 Me fate tanu persido. No si mome, no rene mome. Jehovah ke chachi ke ba o ke penya fe ki ze ke lagori tse ke su. Po mezie mori po nieda ya mo. Po nule futso ke li fe mo. Po ke ko kapie mezie ke ta go tse ya. Mu ko ke mo go tse pe ko se ya. Krisari kizori mezie mu nieda do. Unieda do. Mu medzabari lodi tetsutatio. Deri Jehovah kremer ke bagowe. Uke kotse ke salido. Ugo etzdoi ushefe tusiedo. Ugo tato mu uniedalilho. Ugo chatudo mu meziedalilho si. Zdoi ushefe tusiedo si. Bible nu tzu pera hauha eagle hauha sedinu take ke vi ke upie upethala shi ge za ngulie tzu Zhapu ge za pera ko donu tzu rasa ke koto mu chief of the birds sidipuya si ge za ngo silia pera ke Gregory tzu raho priya si po penyo vo mi chea ke krila mona tse pera ha me chitor ge zala po krutsa ge za po nyonyo peta me za ge za so go zegori ungo se ge za vo di jobless nuri ngulie pera ha po ri po jo po kele mi kiri kri ge zala nu pera ke krigo po priya pera po zera mesilia she Pera po, zera hauha, pese do zyashi, musuliro shizasi. Mu teze, tuyagazami pugaza, shiza vodinu, tse shigi balidinu, po me dudinu, po me shigaza, po pesegaza to tsigadola, po tsigi, po shigi balidinu, po tsiri vodinu. Pogim ha poritli ke shosu sidinu zhe shigi balidi po pese ke zema togo tseyasi zhe ra holiro suha sibazo deripo ha pori chmodinu por early dinu pro kremi kodayasi mo zhe ra holiro pro kristelia ke ja pera bo ke za ngo siba po sidinu shiza po me dubazo deripo pro kremi kodinu shizao la kretoradi hali regada ketso putufu kodinu shizao we potes hageza su tsali shodadinu tetsudi shedayasi kidzunu hake kravodinu umes mori umedu ubie pesho sida
Unu bike krasada gaza kizunu make kravoya. Deri uke penafa dienu. Jehovah kremer barkelimie. Dobo keme jezori. Dobo keme ngazori. Dobo kete gomozori. Jehovah kremer barkelimie. Zedoi. Ushifa. Pro tusiedo gaza bugeba kidebori. Unimu ungoshi. Salau ke penafa podienu. Jehovah po priya gazago. Poke kriere dia gamogogi. Chese gazago ponia si. Nkilhunu no chigi tu verliere gaza. Hai gaza zek semoliro mori kidi haidamu. Kidi abu hai gaza bo zek semadamu kidi hai gaza bo hiki krunu vorbadamu gaza. Shi gaza ti ho zek sebamo kishi. Ngom ha kere ti zek se gaza tigi utom ha pe pilegevi. Mi ugi ma ke shotsero ma ke shotsalabi mi tswaligevi. Mi ugi dike shopusaliro ori dike shopulabi mi heswaligevi. Te mi josa sigaza tsere motogaza ba deri uke penyafa siligata mi uke penyafa nipfya kazamie uto medodinu Diekepu hatsa hapepiam kemo ngo uke penyafa dienu ngulie uke penyafa kremer baya kazamie segis Khedi dobo tserezo shiri uke penyafa nguba uke penyafa siba uke penyafa akrohila suzodio uke penyafa hingume jila suzodio gaza peledi ke pelenu uchanu chse chdi balia gaza ngulie Kerüsuo Thejasenuo verse Kerkinienu Khedi verse mepfanu ke penyafa zetula gaza Gozizo, che penyafa how gozizo. There is some hogi po usiedze lea jala. We po Thejasenuo. We kidi ke penyafa shoda, kidi ke penyafa tezida. Pue vitor gotor masitor. There is sizori bo nla po nunabaya, Allah po nunabaya. Nsiedze in future susa ledinu Buno krukre gaza tisi ke luket zo nya nigelimie tsvogedola uke penyafe nze lebaya gaza Kerdi verse hago perkekegi ngulie Jehovah tseliche hey Jerusalem uke penyafe tseliche hey Zion temie petiu Israel me seye petiu kegeba uke penyafa temie kubuno uke penyafa ke vi leli morgasho puen karu sigo big metige sla puen jabie ngi ke ba nyonyo tsia puen nunebie nrienu ke bago tsia puen tula ke memhetobie nke tsu tsia pue podie kapie kizigi sia podie tavisezo si Kori verse Keretsü chiginu progesa nkaru sigo biege metiga sla si ngo chiligo kribodi mefa teninu prelia ki kruze puge basunu chiligo tuge suwa pugeza Jehovah to kiu tsege mosie su ke tsmie ke metome je tsadaya Jehovah to na diurgo seba ke mosie rukugo choge ba ke metozo si No siziri tedozo, zemenyori, mato sigo zele numechari, pueke zebie punuliemi tzia ke tzilasi. Uke penyofe, kikim hikaza ke penyofe boga, uya sebaya kaza, safety, security, sisakabie, potemigo tzia kaza, ukaru sigo bigmeti tzia kaza. Temie, uke lunu, Kizahanu ke lutiunu, lubie krukreli gatola, luke tegoli gatola, donia tsabaya, herbaya, zemodinu, fuduya. Deri uke penafe Diekepu geza, uke penafe, ke zebie, pocha, nune, unu tsim hegezabie,
Buno Liezietsu. Kizahao no hake kra hodinu. Hake viuri ho, hake shori. Oke pena fume dogo mogori ho kiza. Sido da tsere moto kiza tibunu ba ngo. There oke pena fu dienu me ho lege tigi. Ma pori hodinu unye sedinu. Oto me do oke leke vigo dan hedinu. Mi kiri mi mhodze vodi me zaliro dinu. Unu ke huke rots di humori vigaza uke penafa dinu sasa ngulie. Ke klamune uke penafa gi tsese tsebali dinu. Mamo, tsa merezori. Potununu sebali liro. Tsa merezo shiri. Ke ze unimu ke Khedi. Ki krunu nu neba dinu lubaliro. Ake lunu. Komye dezo mo shiri. Komye tsoli mozo shiri. Mi ke tsepete tsali mozo shiri. Mi ke bade ba mozo shiri. Ake lunu. Ke penyo flanu. Anu mudi anibali liro. Ke penyo fe pudinu. Pugesa. Ubunu. Khedi. Lugeza suha. Temu tek lu suha lanurbi. Lugewa uke penyo fe su kregez lanu. Ubunu. Tisye. Vorgedo lanu pue. Podie kabie utzigesa hau hangulie. Kirdinu, vers kerkinienu me fudoki perkementa. Podie, gaza, uke pena fudie hau pula par gaza ngulie. Kidi Israel me uke pena fudtezie zaga. Kidi Israel me uke pena rashol zaga liro uke pena fe. Me zga mobo kabie uko zse. Ugo pie ponyo tslie, vie tslie, smoginu. Hajas sigazabo kapi ugo ke sesusa podie. Uke penefe podie ke vi. Podie chata kapi ugo tsli ke vi. Ugo bunu hasi ke tolidinu. Ugo ke luno ma pepi sili ke vi. Ugo ke luno ma ke viu ke dasili ke vi. Ke luke me sa chau me zili ke vi. Uke penefe podinu nu chatasu kapi Israel me zgesa. Selanu Israel me mikiri. Rokogo geza ngulie. Uke penefe die Vitor. Uke penefe die Sutor. Uke penefe die uchatabie ubunu. Ke lu haunu. Kizahonu luke batigir bimona. Tishike lu no shiri uya nigeli mi tsigatula. Chata kabie utzigesa. Uke penefe die vigaza. Selanu. Uke penefe Israel mi bunu. Usiedze. Tishike lu nuri uya nigeli mi tsigatula. Budie kagesa hauha ngulie. Uke penefe die hauha. Pergikirnu. Po die kapie ki dzegi seya po die tavi sezo po te komim hie pe krie khaseya po te ge pe ker ke zabie migi doi seya po machu doi perke pe ye seya supunie po ke me kum hze thaleda bersker te thanu po die ke tsedi sugo tsepe zeseya po tibu re kreseya mudzbu krutsuria Po diebe Jacob Pekesea, puer hergelie jo mu aza kagesogopie Israel tsea, puer seye ke krigi hamhete tsmo, puer kagese jogo seye ke krimi bu simo, nie Jehovah Thejasenuo. Israel me kidi rokoga, silavori tie, ngo, oke penefe temie tsegeda. Uke penefe ngo sa perligada, ngo kidi rokoga liro. Uke penefe die ngo dienu bagazela, ngo vordi pitor Kerüu kenie tepfunu pergelie. Deri niego zoe ke dagelie seye, ke dizievo ke mesa seye. Uke penefe vegeta metazo. Sus ke zinu nu nego kebie po ke zi ungo pizotu nu siliga tau hato ke vi ke zago pupie mi pesili ke to lazo si tie Jesu Christa ginu ke jova ke lie nguli dinu ke la ke lie ke chachi ke ri u vi ke tamie se
ke dagelie seye si ngo diele ke vi vor ngo tsogelie o ke penya fan ngo me jedi Israel me bur bi po viet ge za su mon vori unaga me buri ke dagelie seye ke dizie vo ke me sa seye o ke penya fa vegada si ke zinu nu ke zinu ngo separ ke sa ngo temie o ke penya fa die ngo chatali ke vi mo ke penya fa dilanu ngo hasilidi hasikatopie o viet silidi nu luli ke vi ngo rokotorzo ngo ya vitorzo o ke penya fa ngo kretorzo Teja ke jawe o ke penya fa ke toles ha ngo jenu ler ke lie ki debri vishi o ke penya fa chemo semor ke sho su ha kiri ro fuki tsatie semor ke sho su ha ponun ko ke za o ke penya fa dienu me ho ke le tigi ngo ngulie o ke penya fa Vodi te hermi vimietche, ki jeno vienyago, ko semu, mecha segaba, tavi segaba, sogo, kiri, la vodinu, ukelhunu, po diego, diezenu, balidi, po diego se uchatatsidinu. Lukelie, suha, jako mu suha, leke me siko gezelanu, ukepenofe, po die kapie Israel migo tsige hauha. Thejasenuo ngo ngulie ngo kinheri pergelinu kolosigo kenie sorumu tenienu mu kolosigo se kerpengu mu kertenienu ngo makrobo ngulie ukepenofe Israel mego kremu ngumeje geza suha porque Krüta sa piezovordinu ki jepeteu Khedinu Thejap velegevi, unidi lulegevi, ki kasu ha krek me yabie, ki zepeteu tsegesa ngo Johan se Kerüsuo no prelia. Vordinu, kolosigo, kenie sorumu tenie, nego Krista, jisu libie ninipu tsegelim he, poze po tselu toleje si kerdi, ne petaswa ketatoi, ke pelenunu meti me mie shelie. Mu ke penafe Thejasenuo toliesi. Ke pelemi ke lunu me mezmor shogeza. Ke pelemi ke lunu o ke penafe Thejasenuo to mor shogeza. Ngo vodi Thessalonia no shiri prelia. Kolosigo se no shiri ngo chedo shiri prelie. Kerpengu mu kertenie dogi. Krista kakese nunebu nienu dilesi. Niebu mo po tsibali ke tola nie ke bie sunu shigeli zo si me popo ke za o ke pena fa tejidi lumor sho deri me popo ke za o ke pena fa sigeli sunu ke ze vordinu krodich krista mo cha ke hu cha sidinu o ke pena fa tezie o ke pena fa tezie bazole si krista diobu nienu ke tsutslie Pasipete se nie ho tar homu pe tabazolie Ketshe Tsali Kethodie mu ke mesa Tsali goche mu nienunu u ke penafe Khedi chili dozolie si zomon nie dienuri nemha togonuri nemha ke huchiri nipu jisu zanu chidi u ke penafe upo tezie dozolie si Krista mi ke lue poti petenu o ke penafe tezie geza ke lubo lugeza mesegeza ngo lesake ke pumaleri o ke lunu badali ro o ke penafe michi gadala o ke penafe prigadala o ke penafe modza vots mogeza sigadala o ke penafe tezie limodaya mi pori potopo ke lusedi potopo medotse zgenu tse kregenu krie zgenu tsedinu o ke penafe tezie liamo ke puma Temi ke lunu badaliro ke teji ke luli modaya. Diri uke penafe dienu ngo me ho ke letigi. Krista mi boe po ke lunu uke penafe teji ke zamese. Po cha
ke puma nu lugeze mesemo ke krilamuna ke puma uttes sevodinu ubu ke penefe tezilin zigeza tetsugunu tudaya gazala ngosla chiligo haununu pakigeze krobo leliviga keritosa uke penefe sietzenunu temikilhunu patsukevor uke penefe kidzaho pete segaba the God of the universe, the God of history. Temikilhu segavor kidzaho pete ngo planet Earth hayose ketsake yobo geza ngo silia kidzaho no badinun go ton go lepe jasebaya deri ngo uke penefe kidzu tsegese pete universe ma hosliro ngo nguri lenze geza ketsake yobo zo geza ngo sigilie uke penefe Papetetsuse, uke penefe papeteseba, uke penefe ungotor, uke penefe hasitor, sala, ngo, ke penefe sigezebo, bamu sigezebo, kremu sigezebo, siliga dalanu, ngo nidinu, ngo nu medinu, ngo melu jadinu, unu meyadinu, potse, porru, potezidi, luzegeza, leseke, siro, uke penefe hakenioliro temim hedinu ha leamo temim hedinu hatsayagamo ngo ngulie temieliro punu kitsike mie pungum mie krilisimo mie hakesho botsibi botsiliro porim hakesho tsibie mie tsegeza temiro sidinu lumaya deri uke penefe lawe punu jator ke puma miri kriesi mongo pregeligim here umelu progetago tsipe visia ugor zago pasia si me usa priagamogo me usaneagamogo bisiesia si uke penefe temie toimo gezelano uke penefe ngo toimo gezelano uke penefe vitormu ponu snujie chatormu jator gezela ngo potezie zoe Lesliro uke penefe modzango mi porivolismo uke penefe mesamu viti der uke penefe ngo Khedi ngo saperligada ngo susa leke mesili morgasho po Calvary Cruz geno ponyo feliu Buno shigasa su legasa uke pumago vasidino usapergelie suha uke penefe sigasa ke penefe bogazalano ngo potezie zoe seuliro uke penefe kidzahounu hakikim hedi tabayashi sirhinunu hapetaya mogeza kidzahounu liro endless competitions endless comparisons me mahosidinu to u mezedi u kemezegeza mezedi kemetsagaza take vimie keme premier keme chimie kidzunuro sumie uyania me persege momie uya zigezegim here deri uke penefe har ke vi poketsi ke vie vodi me pertogamo miri sapriagaza sigazu mona uke penefe kidzeke kosus se hatobo mogeza leagaza mo sigazu mona uke penefe po priagaza po kreprisu wono umelunu badinu po ke krier dir liagamo ke kriesu po chasili dinu po shemezimu po ponyo tsuduya gazamie uke penefe sigazogo ngupo nia gaza ki debori unimu ungoshi uke penefe haigazobo to moliro ngomi ke kra uke penefe ki krunu ler seri moda don here der uke penefe ke komiri ke vimiri ma ke simiri sugori krebazo deri ke shomie me shito daya kazamie sugori kawaya mogeza uke penefe sizo geza ke penefe bogezalano ki debori ngo potezie zishi bongo sapria gazala ngo ki debori potezie zishi siro diu mutelau uke penefe ubunu kidzahounu luwadinu kagawa su krigezalano tishe vorgeza tibosunu
我呀你个里面吃个多啦，我吃个什么？我你们啥个子？我吃他个子不点卡别，我吃个是好哈来是看。我个不能说点啦侬，我不得哩，把个西面吃里个味，我是属于来是看，我Jacob'Senu。Perlia, Jacob segera segi, besuginu ke vorm hasiu si. Hake si ke tomie sa. Uke penefer krepribu, uke lunu bagelimie. Mo uke lu jokim hega. Uke lu joke vi. Susam hatom hatsogo ginu, menegata hasiginu ke par, sepekese ya si. Si Kerüsuo, uke penefer die nungu ke liye. Mi vie me huge nu uto uzaze ke lek bara, ke vuge mo hake sho niya baya jala, deri peso ginu ke vorm hasiu e teriu mesa. Sasiye ke ze ke vi, ujo ke vi, ke die zeli ke re, mi ngu ke me jie, mo hato ke vi ke kra. Si, hato ke vi, Uni si kriga mo si Ketheraya ko mo si Pasi ke towe uchatabe ubu uke lu jorli vilia gaja ngo susa leseke ngo kolosigo nu pergelie uke pena fudi uni nu bape viselije bake metilije si uke pena fen ngo Buno kijha nu luge tiu nu bi unidi luge wasu modi Tisie ke lulari ledi no menyo di luliji keza. Nie kini kirabo bashi ni meluri sunu bado si. Kija hapete prabie ni vietsli zo shiri. Tisie ke lunu ni ya jidali ro su ke metozo su wa katorzo do si. Uke pena fudino nu ngo chata ke vi si keza. Ngukilie ki debori unishi. Uke pena fu. Tisie keza ke lu hao ha. Vigeza, unigeza, zivigeza. Ngobono kijahao no lugeza tiu no shiri, unuma sedi, uni sedi. Uke merke nimie tsedi, lugeza mesegeza. Uke penefe chata kabie, ngotzegesa. Ngosusa lega salasedinu. Uke penefe ke ja susa lelasedinu. Uke lunu. Uke penefe Thejasenuo, luge limie tsilietena. Umi liu ke lunu, uke krunu, uke hunu. Uke penefer Khedi Ruokuovilie, Liezietsu ke Iralu, uke penefer Ketshe vi, uke penefer Ketshe uni, uke penefer Ketshe zivi si. Ngo peteri ngo ke lunu sogo menguba akeza pele. Ngo peteri ngo ke lunu make vibu, ma uke nibu make zivibu nu uke lutsuzna keza meramu mengu keza. Uke penefer die Lesa muzekeliginu sogo vorgedo lesake uke penefer Buno ngo crossedi ngo lukezivi sebie uke penefer Buno ngo ngubie bonigelie ngo potezjegese sogo ha bomhodze liligese tslietene ke penefer beziwe Thekha Tsali ku kriginyedi Hesura Kephrü kriginyedi Hesura Kephrü Tsali Krüta ogo tasudo Ulidaro Thekha Tsali Dikon. Nie buperene je chaje Gevito kapie Petsüsetuo no kedo yo cheri jakralamo Petsüsetuo
兰也不着自多，特切特如培耶，培他雷耶，也不你这呀若，你列多，给头和火烈，这是做托，哈托马雷给维托破自己，哈托贝德涅不太着走。目标无给维托无差呀，无马pro扎索里也不自容，列托贝德兰也不扎自托。Die sie mai vorta ja, die so jadze, jakra Petsüsetuo, beso giba, verisen ye vodi, relitiene. 也不得也给吃果子多呀，哈托贝德也不得着走，目标无给维托无家呀。马 pro 扎索里也不自容，列托贝德拉也不扎自托。我陪了两位。Ki Ketso Kechhe Enoli Javizonyo Bello Mu Eli Medoselhou Solo Jedo Kerüsuo Kehunu Zhapu Kese Petela Nipu Pejie Sher Hakinu Zhapu Kese Koshiri Jiu Siro Vordi Nyebanunu Kezedi Kroditsedi Nipu Kerüsuo Kese Pete Pejie Nipu Bu Jabie Pete Tsekeliu Tse Tiende Ogo Thekanu Kezedi Metsu Kechakechü Nipu Ruokuovilie Diesedi Nipu Thejasenuo Nipu ki umejimelo Diogo Keze Kekokili Tseduwe Metsu Kechakechü do Digi Keba Kekhrü Kemesanya Pu Apu Jehovah Nke Kringu Kemeje Nke Tike Vigula Mpejewe Anipu Apu Jehovah Yeko Kelhu Nyu Jesu Christa Ginu Ngu Kemeje Ngu Keli Lamotu Ketshe Nipu Yeko Kelhu Ki Tusi Non Ketike Vi Kapie Yeko Vapejese Nke Soke Jebu Yeko Tisoko Yeko Kelugi Yeko Kephrü Yeko Tsepe Nisetu Ketsalam Pejewe Kekhrü Kemesanya Pu Apu Jehovah Yeko Bu Puti Petenu Jehovah Zonu Luketse Jehovah Zou Mengu Ketse Jehovah Kephrü Luketse Tenu Sedi Yetsuchi Kekhrü Kemesanya Pu Apu Jehovah Yeko Mhakevi Kekrase Yeko Viecheli Zosheri Masi Kekramuli Zosheri Jehovah Kephrü Yekelunu to Motaliro Jehovah Zoreliko Yemeluki Kephrü to Motaliro Yepum Hodzunu Liekese Kelu Lumotatie Nongu Mejedi Yeko Krüta Zhapu Yeko Tsese Yeko Bu Yepu Kephrü
zonu lutuli ke vi ngu ke meje ke krisi heko tsuche nke toke ridie kapye heko ketsla peje nipu nke toke ridie hakobu heko chatapye nke teje ke lutu ketse nke tsike viko rakratu ketse ke lu no ngu ke meje sedi heko tsuche ke krikam sanyepu no heko chathalie heko krusomotu aliro heko tejeli simodi melomadari simomu no heko ngu meje suche kama sarfa no nyonyoko krusa nyonyoko chatasa nyonyoko bu ke tejeke lulu nrashudi Zhapu tsabakilie ngu ke meje ke kro tezaka suche Jehovah bu japie ntsalie mu nze baliche Jehovah bu pujepie mvapejelie mu nkrie ngu meje ke liu tsuche Jehovah bu pujepie meholie munu nepie ntsukili utsuchi Jesus anu chayawe. Amen.